maurif Allah subhanahu wa ta'ala. Minalipin Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na pitaruyan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Pada tiku Allah subhanahu wa ta'ala si ku mga tao agyan ko tuwa mga tao adiran di terun amanna billah nyarat ya kami si ku Allah fa idza udhiya fillah na igira bu riningasa salalan si ku Allah subhanahu wa ta'ala riningasa o mga padakaad no Allah subhanahu wa ta'ala sagyan ko tuwa din yan di ka pagagama na ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah na baloy niya nagyang kuto akapringa sa uno mga tao uli na ringa sa uno mga tao sa lagi dusik sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikalak yan nagyang kuto akapringa sa uno mga tao na ignik yan nagyang kuto di yan ikang kinggulalan ko agama Allah subhanahu wa ta'ala ikalak yan nagyang kuto siksa uli na ringa sa uno mga tao sa lagi dukip kalak niyan ko siksa Allah subhanahu wa ta'ala na kaya sa wapan nutumambusa kini tapalak niyan sa gayang kutuwa niyan di kang galabak ako sugu agama o Islam maurip na Allah uli niyan di kang galabak ako agama wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa isino to akalak na paduto sa kapan ako to maurip na Allah subhanahu wa ta'ala uli na paduto sa kadustaan si Allah subhanahu wa ta'ala ay sino to akalak maurip na Allah subhanahu wa ta'ala ini kalak kaagyang kutuwa kaadno Allah subhanahu wa ta'ala si ikaw di nga di kang galabak ako sugu Allah subhanahu wa ta'ala na di utuka pakai siku agama Islam. Mialoy sa hadith am yakatitian ki Abi Sa'id radhiyallahu anhu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialoy niyan inna min dha'fil iman inna min dha'fil yaqin mata natigyan na padidin sa kalubay at tigyan na paratiya na antardiyan nas bisakhatillah yang ko tuwa tigyan na kasuaswatan kasi ko mga tao sa anggulalan si iku ipagkararang ito Allah. Maana, ayang ang galubag na nagyang ko tuwa igaswatar ka mga tao. Galubag ka ipagkararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tahmadahum ala rizqillah. Nagugyan ko tuwa kapudi-pudi nga, kamubantu-bantu nga si iku mga tao. Sa anggulalan sa gyang ko tuwa rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Maana, benubuah rizki kau Allah subhanahu wa ta'ala minggu dalam kiran na membantu-bantukan kasiran pupudi-pudi ni kasiranin sa subra mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala kalipatan kapan so kapupudi-pudi ka si ku Allah subhanahu wa ta'ala ay mana na ay nga di mapudi-pudi agyang kutuwa mga tawa siya bapan Allah ta'ala sa agyang kutuwa rizki niyan na kalipatan ka agyang kutuwa kapudi-pudi nga si ku Allah subhanahu wa ta'ala kapanalamatin nga si ku Allah kadi nga di ka bantu-bantu kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah nagugyan ko tuwa kasuman-suman ang atiyan si mga tao pwede ba natiyan sa kalubaya paratiya nagyan ko tuwa kasuman-suman ang si mga tao kisintian kakiran kapupaka ito ang akiran may sabab sa gyan ko tuwa riski adar kabagan wallahu subhanahu wa ta'ala ay manan yan nagyan ko tuwa riski minggu lang sa gyang kuta mga tao, nada kay ranong bagi. Napipa pa kay ito kasiran, naguminisita kasiran, uli nabibitero na pimbibuasan kasiran sa marata. May sabab sa gyang kuta riski, minggu lang kaya nada ko makambagi yan. Ay mata na benar, maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to maya baluya, malubaya paratiya, kalubaya paratiya. Kagi-agi ang kuta riski na ayat ito kapupunan yan na Allah subhanahu wa ta'ala. Na di ka ba Allah subhanahu wa ta'ala? Dan yan takdira uba kan yan umbegan uba kan yan umbegi sanggul dan sagian kutua mga tao na minisinta kagian kutua mga tao din yang bibi pa ito kasiran sabab sagian kutua dan kapa ako sagian kutua rizki wallahu subhanahu wa ta'ala minggu lang kiran ayat itu sabab pada hong kapa ako na kagia pitakdir wallahu subhanahu wa ta'ala suju Allah ta'ala mitakdirun sadang kapa ako na di pa tutuba kasiran pa ito susuman sumana ulina sintaan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mata natiu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris. Mata natigena so rizki Allah subhanahu wa ta'ala na di kagamit o panaguntaman o tawa mananaguntaman uli na panamaro apian taon na tao mangurip Allah
Mana apian ni kapanamari nga sagyang ko to rescue Allah subhanahu wa ta'ala na dingga dum magamit. Ha? Na gudinga dum makwa. May ko dir kata kadirin wallah subhanahu wa ta'ala. Ha? Nagumata na tigo Rasulullah, agyang ko to rescue Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yarudduhu karahiyatu karih. Gudidin kern. Dan napakaran sagyang ko to rescue Allah subhanahu wa ta'ala. Udina didin kern agyang ko to rescue Allah subhanahu wa ta'ala. Didin kern o kagwadu no apia anton orang tao. Udina payad ni kapanamari o tao sagyang ko to kapagirnan yang ko rescue Allah subhanahu wa ta'ala na dinihan din marn maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyaka titiyapan ko Aisyah radhiyallahu anha amatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatiruyan at tigyan na manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Mata na tigo Rasulullah kasadin sa tao ang bubanugunian ayan yan kuwa nagyang kutua ika sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Api apa na minggulalan sa gyang kutua di ika suatu mga tao. Ha? Api apa na minggulalan sa gyang kutua ikirang ito mga tao. Na anto na mapresultan yan na radiyallahu anhu na masuatun su Allah nagubaluin wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga tao akaswat siirkan yan. Ha? Nagukaswat man akaswatun sa mga tao maurip Allah. Ha? Sa nati Rasulullah sa tao ayang bebandu niyan nagyang kutua ikaswat Allah sa api apan minggulalan sa iko ipagkararang ito mga tao na masuatun su Allah subhanahu wa ta'ala nagubaluin wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga tao akaswat sa gyang kutua tao ayan yan pinili ayan yan pimubandog nagyang kutua ikaswat Allah. Ha? Ini sumbatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man iltamasa ridan nas. Asad man natigyan sa tao ayang bebandug niyan nagyang kutua ikaswat mga tao. Sanggulalan sa gyang kutua ipagkararang ito Allah. Nantunay resultan yan sakhitallahu alaihi nakararangitan sa kanyan wa Allah subhanahu wa ta'ala wa askhata alaihi nas nagubalin wallahu subhanahu wa ta'ala wa askhata alaihi nas balin wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga tao pagkararangitan niran nagyang kutua tao ayan yan pinili nagyang kutua kasusuaton o mga tao aming gulalan sa gyang kutua ay pagkararangit o Allahu subhanahu wa ta'ala. Maurip Allah. Ginan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ibindigan sa gyang na ipantag sa gyang kutua. Kalak maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana, nagyang kutua kalak maurip Allah. Napada na sa simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan na singabunan pedalma si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bu ikirak ka. Pedalaman ka kupuso ka. Ipagkalak ka. Nagumahisingayin ka gyang kutua mapya. Makapupunon na subusu Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ikalak ka, sagyang ko to ading aliking galubukan, kang galubuka ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tanong pantagisa diyan, ako kan gani wasara ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.